Cek, cek, cek. Number three, selamat melayani. Suruh maju-maju katanya. Mulai nih kan?
kali. Dingin. Dingin apa ini, Miss? Dingin anak-anak atau lumba? Lumba-lumba kali. Coba yang bilang. Pesan sama kulaan ini mau namanya. Anunya apa namanya? Yang kita cawan tadi sedikit orang. Yo, ini. Trending kok. Dari Alright. Ya, foto dulu, foto dulu, foto dulu. 18.55. Ah. Ah, berarti 4 menit lagi. Kita very on time. Ah. Ya. Lagi anu, lagi 6 menit. Ya. Oh. Paldo.